एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण। अत मंगलाचरणं सांगून नेक्स्ट आम्ही स्टार्ट करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आता मी शुरू करूया भगवद्गीता पारायण। फर्स्ट चॅप्टर फर्स्ट श्लोक सांगू येताची 1 to 23 शिल्पा हेगडे माताजी आणि 24 to 46 सांगू येताची अपूर्वा प्रभू। हरे कृष्ण। शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही रेडी आहात का? वै हां वै तुम्ही विद्या माताजी। ओके शुरू करा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीतान काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रमीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च
कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिष्ठतैव च अने च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयानीषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयान् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्यश्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः सङ्काशभैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहस्रैवाभहन्यन्त सशब्दस्तु मूलभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्नान्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यो ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा व्रकोदरः अनन्त विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्य च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मौ पृथक् सघोषो दातराष्ट्राणां हृदयानि व्यादारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यानुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः दातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसथे हस्तात् त्यक्त्यैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षी विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः
शाला सम्बन्धिनस्ततः एताम् अहं तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य दातराष्ट्रानः का प्रीति स जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वा स्वजनम् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नारः वयं हन्युः दातराष्ट्रान् स्वबान्धवः स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मात् निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रापश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नश्ये कुलकृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः श्रीदुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलग्दानं कुलस्य च पठन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषरेते कुलग्दानं वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति शृणुष्म अहो पतं महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारं न शस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्खीरतोपस्था उपाविशत् विश्रज्ञा शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् श्रीति भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषादयोगो नाम अथ प्रथमोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल अपूर्वा चंदकोन सांगली तू सदैव तू प्रॅक्टिस करतेस की कसं नाही वा ओके भारी चंदकोन सांगल्या अशीची आणि एव्हरीडे प्रॅक्टिस करी ओके मुखारी एक चॅप्टर अप टू 18 तक ओके चंदकोन शिकतवा ओके हरे कृष्णा शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही भारी चंदकोन सांगले थँक यू सो मच हरि बोल वय अशी प्रॅक्टिस करायची माताजी भारी चंदकोन कसं नाही चुकन अशी चंदकोन सांगला तुम्ही हरे कृष्ण नेक्स्ट सेकंड अध्याय सांगूयात तसचे सांख्य योग चॅप्टर 2 डॉक्टर कामाक्षी माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण गोंडे हरे कृष्ण अथ श्रीमद् भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमा पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीवीं सा विषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् उच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाम् असपत्नं वृद्धं राजां सुराणाम् अपि चाधिपत्यं संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्न इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासां न त्वं मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगामापायिनो अनित्यास् तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनां नित्यं ययेनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि
शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहे नैनं चिन्तन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अछेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुर् अचलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयमच्युते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित् देहे नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते भयाद्रणात् उपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर्एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायन्त यनान्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ
नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य अश्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिताधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थामनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीरमुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संभरते चायं कूर्मो अङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मतः परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावायत शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणाभिचरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावाम् इवांहसि तस्माद्यस्य महाबाहो निद्रितानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल मीरा गुंडी भारी चंद्र अम्मा लुटत साथ दिल गो ओके नेक्स्ट तू एकलने संकगोंडी ओके नेक्स्ट खंडित ओके वेरी गुड चंदकोन सांगले कामाक्षी माताजी तुम्ही मीरा तुमगे लायक साथ दिले थैंक यू सो मच मीरा गुंडी थैंक यू हरे कृष्ण अम्मा हरे कृष्ण नेक्स्ट थर्ड चैप्टर संयुक्ताची कर्म योग श्लोक 1 to 22 हेमाशणे माताजी आणि 23 to 43 हेमापई माताजी। हरे कृष्ण हेमाशणे हाँ ओके हाँ हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगो नाम। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि कोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न संन्यासदेव सिद्धिं समधिगच्छति
न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य प्रबधेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्म हरे कृष्णा हाँ संगची am I Next. audible हरे या ब्रेक जत तशील मध्यंतु yes okay thank you यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मण यज्ञर्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वोत्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्त श्रेय परमवप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वकं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञा कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अकायुर् इन्द्रियारामो मोकं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्तो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्य आश्रय तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अयं न वर्तेयं जातु कर्मणत्यन्धिता मम वर्तात्मवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उच्चिदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम न बुद्धिर्भेद जनयेद ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः
गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते प्रकृते गुणसम्मूढा संजन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृत्सविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्मण्या सन्न्यध्यात्म आध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम् आगच्छेतो यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् अनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्नि यथार्दशो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह अत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हेमा शणे माताजी आणि हेमापाई माताजी तुम्ही भारी छंदकोन सांगले हरी बोल दोग जण काही हरे कृष्णा माताजी नेक्स्ट फोर्थ चॅप्टर सांगू येता सची ज्ञान कर्म संन्यास योग 1 to 21 वनिता भट माताजी आणि 22 to 42 दीपा भट माताजी हरे कृष्णा वनिता भट माताजी तुम्ही आज सचवा ओके हरे कृष्ण श्री परमात्मने नमः अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनमे प्राह मनुरीक्षाकब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स कालनेह महता योगो नष्ट परन्तपः स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तरम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तपः अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाधिष्ठाय
सम्भवामात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स्वजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति चार्जुनः मीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तं कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्य मया स्पृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्वहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्स न बध्यते एवं ज्ञाता कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयत्रोऽप्यमोहिता तत्ते कर्म प्रविक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मण्योऽपि बोधव्यं च विकर्मणम् अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्यत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तो कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहु पंडितं बुधा त्यक्तकर्म फलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराश्रयचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नावोप्ति किल्बिषः। हरे कृष्ण। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवहवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञामपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति श्रोतादीनिन्द्रियाणन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्यति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रतः अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कृत्सतम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः
यज्ञात्वा न पुनर्मोह नैवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यश्चात्मनथो मयि अपि चेदस्ति पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्यमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्सर्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धामां लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति यज्ञश्च श्रद्धया दानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसच्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृष्टं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरी बोल. दोघ जण माताजीना भारी चंद कोण सांगल्या, वनिता भट माताजी आणि दीपा भट माताजी. लायक कोण हा हरे कृष्ण. वनिता भट माताजी सदैव सांगता दिसता प्रॅक्टिस करतासच की म्हणून इतलं चंद कोण सांगतासच की. थँक्यू सो मच दीपा भट माताजी आणि वनिता भट माताजी. हरे कृष्ण. नेक्स्ट 5th चॅप्टर सांगू येताची कर्म संन्यास योग. श्लोक 1 to 15 विनामल्या माताजी सांगता येतसची आणि 16 to 29 संध्या ईश्वर माताजी सांगू येतसची. हरे कृष्ण. विनामल्या माताजी. हरे कृष्ण. श्री परमात्मने नमः. पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेयाय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं. श्री भगवान् उवाच संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयसकराहुबौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्संख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः. सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणान्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं
त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नास पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैन्द्रियैरपि योगेन कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यासक्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कृत्वन्त कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। कृष्ण ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयत् तत्परम् तद्बुद्धत्माः तत्प्रायाः गच्छन्त्यावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्ररश्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्ट सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः यो अन्तसुखो अन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधो विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मृच्छति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मीना माताजी, संध्या माताजी, तुम्ही दोग जण भारी चंदकोन सांगले. हरी बोल. दोग जण काही भारी चंदकोन सांगले. हरे कृष्ण माताजी. नेक्स्ट 6th चॅप्टर सांगूयात सची ज्ञान योग 1 to 24 रश्मी भट माताजी आणि 25 to 47 अश्विनी शानुभाग. हरे कृष्ण. रश्मी भट माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हाँ हरे कृष्ण शूट करायचे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
षष्ठमोऽध्यायः ध्यानयोग। श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्निर्ताक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विधि पाण्डव न ह्यसन्न्यासस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षुर्मुने मुखे योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढास्य तस्मैव क्षमा कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्ठते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढास्तमोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव ऋपुरात्मना बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतातैव शत्रुवत् जितात्मान प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टाश्म काञ्चनः सुहृतमित्र उदासीना अध्यस्तद्वेषबन्धुषु साधुष्टपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मनां रहसि स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासानमात्मना नात्युचित्रं नातिनीचं चैलाजीनाकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियाः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगात्मा विशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थितः सप्रेक्ष्यानासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमुच्चितो युक्ता आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरामं मत्यन्तामधिगच्छति ज्ञात्यास्नशन्नतस्तु योगस्ति न चैकान्तमनशन्नथा न जाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्ता चेष्टास्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावधाबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्त आत्मनैवावतिष्ठते निष्प्रहं सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तथा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्पृथा योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यानात्मानि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्
वेत्ति यत्तञ्चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लभ्या चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते संविद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं न निश्चयेन युक्तो योगो निर्विणचेतसा संकल्पप्रभवान् कामं स्थैकौ सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सने सनेरुपारमेत् बुद्ध्या धृति गृहीताया आत्मसंस्थां मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियाम्येत आत्मानि एव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनां सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जान एवं सदात्मानां योगी विगता कल्मषः सुखेन ब्रह्मा संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते सर्वभूतस्थम् आत्मानां सर्वभूतानि चात्मानि इक्षते योगायुक्तात्मा सर्वत्र समादर्शनः यो मां पश्याति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्याति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ताः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वत् स्थितिं स्थिरम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्राहं मान्ये वायोरिवोऽसो दुष्करम्। श्री भगवान उवाच असां सायं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते असां यातात्माना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वास्यात्माना तु यताता शक्यो वाप्तुम् उपायताः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धायोपेतो योगात् चलिता मानसाः अप्राप्य योगा संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कचिन्नो भाया विभ्रास्ताश्चिन्नाभ्राम इव नाश्यति अपरातिस्थो महाबाहो विमुदो ब्रह्मणा पति एतान् मे संसायं कृष्ण चेतुम् अर्हसि अशेषतः त्वाद् अन्य संसास्यास्य चेतना हे उपापद्यते। श्री भगवान उवाच पार्था नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमाताम् एतद्धि दुर्लभातारां लोके जन्म यद् ईदृशम् तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकां यथा ते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते
हे अवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते प्रयत्नाद्यात्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परम गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्याश्चाधिको योगी तस्मद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तर् आत्मानां श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तात्मो मतः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. रश्मी भट माताजी आणि अश्विनी माताजी छंद कोण सांगली तुम्ही? हरी बोल मुकार्याशी सांगायची. हरे कृष्णा. हा नेक्स्ट हरे कृष्णा भारती माताजी. हरे कृष्णा विद्या, थँक यू सो मच. ओके कंटिन्यू. आयचे दिवसू अश्विनी मासाचे कृष्ण पक्ष पितृपक्षाचे इंदिरा एकादशी या दिवसांतू आम्ही मनस्पूर्वक एकादशी व्रत करून विष्णू स्मरण केल्यारी आमगेल्या पितृ पुराय जन खंयची लोक असल्यारी त्यांनी देवलोका पावताची मेळेल आसा. तशीच या दिवस आम्ही एकादशी व्रत करून विष्णू स्मरण केल्यारी आमगेल पुरे पाप नाश जावन आम्ही देवाला पावताची देवाला अनुग्रह पात्र जाताची म्हणून सांगितलं असं. आता मी 7 अध्याय तकून 12 अध्याय पासून भक्ती योगा ಬಗ್ಗೆ ऐकूया. 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सांगू कामगेलो टसची शिल्पा शेणे माताजी. शिल्पा, ओवर टू यू शिल्पा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा न्यास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञात्वयमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां विति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यामे भिन्न प्रकृतिरष्टदा अपरेयमितस्तव्यां प्रकृतिं विधि मे परां जीवभूता महाभाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्त परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रासोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्योयोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनां सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजमां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु खांस्मि भरतर्षभ एचैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्
एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया तज्ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वमयि मतम् अस्तिता स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरतज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यां तनुं भक्तः श्रद्धायार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधन्मीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यते मां बुधायः परं भवमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं संस्थितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रितय यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नाम् अध्यात्मं कर्म चाकिलां साधिभूतादिदैवमां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्स इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगनां सप्तमोऽध्यायः। ॐ कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा शिल्पा माताजी. हरी बोल. कितले लाईक पण तुम्ही सांगले, भारी खुश झाली. अनंत धन्यवाद. आम सकडा गुत सर शिल्पानं श्रावण महिन्यात
शिक्षा सुरू केलेलं भगवद्गीता आता प्रति एकादशी ती नवे चॅप्टर्स शिकून सांगू प्रयत्न करता सर आम्ही भागवत पुराण कंपनी टीमाक अनंत धन्यवाद दिवप जाता इथं मला तांगेल मी पूरे जन उमेद घेऊन भगवद्गीता शिकता असायची अबुधाबीचे स्पेशली पूरे जन ते एक बारी खुशी विषय धन्यवाद शिल्पा. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 8 चॅप्टर अक्षर परब्रह्म योग सांगू कामगेल उठासाची पद्मा भट माताजी 1 to 14 श्लोक आणि 15 to 28 श्लोक दिव्या कामत माताजी. ओव्हर टू यू पद्मा भट माताजी, तुम्ही असत ना. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योग. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संजितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थो न चिन्तयन् कविं पुराणमनुष्यासि सितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णमं तस्य सह परास्तत् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुप्यैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धादान्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यारहन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्ये चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. हरे कृष्ण माताजी. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय
पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रां तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशपार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तसनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः समाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते सृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. पद्मा माताजी आणि दिव्या माताजी हरी बोल आणि बारीला इतकून सांगितलं सर अनंत अनंत धन्यवाद. पद्मा माताजी तुमचं सगळं जनागूत सर आणि आमच्या सेशन आज प्रकितली दायकोन समरी कोण ग्रुप आमचं घालत असताची मस्त ऍक्टिव्ह मेंबर आणि दिव्या माताजी मेगेले गावची मुलकेची त्यांनी लायक भजन सांगतात तुम्ही तांगेल भजन ऐकून अशा करा आणि मल्टी टॅलेंटेड त्यांनी भारी खुशी झाली माताजी तुमगेल्या 8 अध्याय तुमगेल तकून ऐकून मस्त खुशी झाली अनंत अनंत धन्यवाद. आता 9वा अध्याय आवा सांगतात सर. हरे कृष्ण. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. श्रीमद् भगवद्गीता नवमोऽध्यायः राज्य विद्या राज्यगृह योगः. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राज्य विद्या राज्यगृह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धादाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः न च मत्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानित्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते
अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वद्याहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं विद्याहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामारुजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुरत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यश्च जामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रहतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेषु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वञ्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राज्यगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरि बोल भारती माता जी डेली प्रॅक्टिस करतस पण करतस। हरि बोल। थँक्यू विद्या जलारी कितली चुकली पडा। आता दांचे अध्याय सांगू का विभूती योगा आमगे लुटासची 1 to 21 श्लोक सुरद माधव प्रभूची आणि 22 to 42 श्लोक लक्ष्मी मल्ल्या माताची। प्रभूजी तुम्ही असत ना हरे कृष्णा। His Grace Suraj Madhav Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा।
इति दशमोऽध्यायः भगवान् विभूति योग। श्री भगवानुवाच भूय एवं महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणा प्रभावि। Hare Krishna, Prabhuji, you are muted. तुमगेल मोबाइल बंद जल्ला सूरत माता प्रभु वीडियो आणि ऑडियो दोन्ही सॉरी प्रभु। हरे कृष्णा। न मे विदुसुरगणा प्रभवामि। प्रभु ऐकता येतं नी? न मे विदुसुरगणा प्रभवं मे महर्षयः अहमादिदेवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मूढ शमः सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवभावो भयं च भयम् एव च अहिंसा शान्ततुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्येव प्रदर्शितः। महर्षय सप्त पर्वे चत्वारो मनसस्तथा मद्भाव मानसी जात येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मयो सत्वतः सो विकल्पेन योगेन यजन्ते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धावसमन्तः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं च तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजमतमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वत। अर्जुनवाच परब्रह्म परं धाम पर पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्यन्ये सर्वमेतन्मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः स्वयं एवात्मनात्मानं वेतत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेषु देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः या विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्ततिष्ठसि कथं विद्याम् अहं योगीं त्वां सदा चिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरे आत्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय भूय कथया तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। श्री भगवानुवाच अन्तिते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्रधानयतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अन्तो विस्तरय मे
अहम् आत्मगुडाकेषु सर्वभूतेषु यस्थितः अहम् आदि च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविर् अंशुमान् मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवनामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनः रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकाशस्मि मेरोशिखरिणामहं पुरोदनं च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामास्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैषवसंस्वानां विद्धि मामामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नारायणं च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनाश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमा संयमतामयम् प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपावतामस्मि रामाशस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जानविः सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुनः अध्यात्मविद्यानां वादा प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामशिकाश्च च अहमेवाक्षय कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युसर्वहरश्चाकम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिम्रेद धृतिक्षमः बृहस्सामा तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्युतिं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामाप्यहं व्यासः कवीनामोशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नितिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुनः न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेस्वर्विस्तरो मयः यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ततद्देव गच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञाते च तवार्जुन विष्टबाह्यामिदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगे नाम दशमोऽध्यायः समाप्तां कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा प्रभूजी. प्रभूजीनं बारी लायकून सांगितलं सर. अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी तुमका. आणि लक्ष्मी माताजी तुम्ही बारीला ऐकून निरर्गळ जाऊन सांगल्या मना ಖುಷಿ ಜಲ್ಲಿ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. या अध्यायांत आम्ही देवाला ऐश्वर्या ಬಗ್ಗೆ विशेष शक्ती ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಕೊಂಡು घेतल्या. आता
इकरा अध्यायु विश्वरूप संदर्शन योग सांगूक आमगेल उट्टासाची आमगेल आदरणीय गौरी माताजी आणि आमगेल सकडाल प्रीतीची राधिका भाऊ माताजी आसाची. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अथ विश्वरूप संदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवापयं हि भूतानां श्रुत्वा विस्तरशो मया त्वत्कमलपत्राक्ष महात्मामपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथात्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तत्सत्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामात्मनामवयम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोशतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याचर्याणि भारत. इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा. दिव्यं ददामि मे चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यान्येकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपतुत्थिता यदि भासदर्शी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा. ततः स विश्वयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत. अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वां तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्व सर्वानुरगाश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं. त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. अनादिमध्यानन्तमन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्व इदं तमन्तं. द्यावा प्रतिवोरिमद्दमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशस्य सर्वः. दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मान्. आमिहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति
केचित् गीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति तुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्यः विश्वेशिनं मरुतश्चोष्मपाश गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गः वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तस्तहम् नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्ना विषमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलिसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास आमि च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वैः सवैवावनिपालसङ्गे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रास्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यते चूर्णितैरुत्यमाङ्गे यथा नदीना बहुम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीर विशन्ति वक्त्राण्यपि विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः लेलीहसेग्रसमान समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्जलब्धि तेजो विरापूर्य समग्रं जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृप्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिव प्रवृत्तः रथेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा तमास्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्वं जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां स्वजयिमावतिष्ठ युद्धस्व चेतासिरणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिमेपमानकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सदद्गदभीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहस्यत्तनुरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसिंहा कस्माश्च तेन मय वेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुरमुग्नि वरुण शशांक प्रजापतिश्व प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा वृषभं यदुक्तं हे कृष्ण ये यादव ये सखेति अजानता महिमान्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्धमसकृतोऽस्ति विहारिशय्यासन भोजनेषु एकयोतवापच्युत तक्षमक्षं तक्षामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीया न त्वस्वमोस्तव्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मेढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियार्यारसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगा तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टुपूर्वं न वेदयज्ञादयनेन दानै न च क्रियार्भिर्न तपोभिरग्रैः एवं रूपसख्य अहं द्रलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माता ते वितामा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिगग्नमेदं व्यपेत विपीतमाना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इतर्जुनं वासुदेववस्तोत्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिगतः श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्माम् देवा अपश्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वननया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्मरमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैर्य सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी भारी आयकून सांगितलं सर या अध्यायांत कितले सकट मध्यंतर राग चेंज जाता मस्त लायजल माताजी ऐकूच्याक भारी खुश जाल्ले अनंत अनंत धन्यवाद गौरी भट माताजी आणि राधिका भाऊ माताजी तुमका दोग जना ओटू पडोच्या खुशी जाता आज दिसानीची राधिका भाऊ माताजी अनंत अनंत धन्यवाद माताजी अत 12 अध्यायु भक्ति योग सांगू कामगेल उठासुची आमगेल श्रीकला ब्रह्मवरा तकुनो श्रीकला रेडी अस नव्हतो अर्जुन
श्रद्धया परयोपेता सेवे युक्ततमामता एकक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं वर्तते सर्वत्रगं चिन्त्यं च तत्सत्ततं संज्ञाते यद्रामं सर्वत्र समन्वयः एतावदेव सर्ववेदना केशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तां सत्ततीर्थसाम् अव्यक्तां तद्विमुक्तं वेदवर्तिरभाव्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा वदन्तेनैव युक्ते मां ध्यायन्तः उपासते ईशामहं समुद्धृतः मृत्युसंसारसागरः भवामि न चिदात्मानः मय्यावेशते मय्येव मनः आत्मस्व मयि निश्चय न शिष्यसि मय्येव अतः अतचित्तं समाधाय न शक्नोषि स्थिरम् अभ्यासयोगे मामिच्छाप्तुमनन्तया अभ्यासेभ्यसमर्थोऽस्मि मत्कर्म परमं मदर्थमपि कर्माणि तच्चित्तिमहासिद्धिः अतैतदर्थशक्तोऽस्मि कर्तुं मत्तुमाशितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः श्रेयो विज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् सगळी डिस्टर्बन्सेस कसं म्हण कळतना श्रीकला तुम्ही दोन्ही डिव्हाइसान लॉग इन जाल्ले असे दिसता म्हाका तुगेलो अम्माय लॉग इन जाला नवा तशें देखून क्लियर ना आशिल्लें मा तुगेलो वॉइस एकटो डिव्हाइसान लॉग इन जावका नेक्स्ट टाइम जायतवा बारीला आयकून सांगले हरी बोल खुशी जाल्ले म्हाका गुत्तस तुका आनी स्वातीक 12th आनी 15th अध्याय येता तुम्ही नेक्स्ट नवे अध्याय शिकून सांगता नव श्रीकला तू आई स्वाती नाही मागू तस तुमका दोगांक 12th आणि 15th अध्याय येता तुम्ही पूरे 18 अध्याय शिकनवा पण तुगेल मावेन आता शिकू स्टार्ट केला तू पळय इतले सान प्रायर शिकतास तू प्रति एकादशीक थोडे श्लोक नवे शिकून सांगता नव चेडा हरी बोल या अध्यायांत आम्ही भक्ती आणि भक्ता लक्षणा ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಕೊಂಡು घेतल्या आता एकादशी
एकादशी ते दिसो आम्ही भक्ती केल्यारी ताजे आमकां 10 वंट्यान फल 1000 वंट्यान फल मेळटा म्हणटाची म्हळ्यार नॉर्मल दिवसा पयशी एकादशी दिवस आम्ही व्रत करून भक्ती केल्यारी आमकां ताजे फल चड मेळटा म्हणून सांगताची. ताका समजावन आम्ही आता एकादशी ते दिसो भगवद्गीते पारायण करता आसाची, श्रवण करता आसाची, पठन करता आसाची. खंडित देवाल अनुग्रह आमकां प्राप्त जाता म्हणून सांगताची. नेक्स्ट अध्याय आमगेले किरण प्रभुजी त्यांनी लीड करताची. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. थँक्यू. आता 13 चॅप्टर क्षेत्रज्ञ विभाग योगा त्यांचा म्हणताई ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 1 to 17 ಶೋಭನಾ ಮಾತಾಜಿ, 18 to 35 ಶೋಭನಾ ಮಾತಾಜಿ. ಶೋಭನಾ ಮಾತಾಜಿ वेलकम करता. स्टार्ट करूयात माताजी. हरे कृष्ण. तो म्यूट असा माताजी, अनम्यूट करायचं. आता ऐकू पडतोय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. त्रयोदशोऽध्यायः. क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुनोवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदेतुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विता. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यातदृक् यदि यतच्च यत् स च यो यदि प्रभावश्च तत्सामासेन मे शृणु. ऋषिर्बाहुधा गीतं चन्द्रभोर्विदिता पृथक् ब्रह्मसूत्रापतैश्चैव हेतुमद्भिरभिनश्यते. महादूतान्यहंकारे बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा. इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सन्तानाश्च सतेन श्रुति. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुद्राहृतम्. अमानित्वम् इदं चित्वा हिंसा शान्तिरार्जवम्. आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मानविनिग्रह. इन्द्रियातेषु वैराग मन अहंकार एव च. जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. असक्तिरानविशङ्का पुत्रधारादिषु. नित्यं च समचित्तत्व इष्टानिष्टोपतिष्ठा. मयि चाननयोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी. विभक्त देश सेवित्वा मरदिर्विजन संसति. आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ ददर्शनम्. एतज्ज्ञानामिति प्रोक्ता अज्ञानं यद्यतोऽन्यथा. ज्ञेयं यत्तत् प्रविश्यामि यज्ञात्वामृतसन्नुते. अनादिमत्परमं ब्रह्म न सतः न सत्तु चेत्. सर्वपाणिपादं पात सर्वदोषी शिरोमुखं. सर्वथा श्रुतिमालोक्य सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्. असक्तं सर्वभेषैव निर्गुणं गुणभोक्त च. बहिरादादूतानाम् अचरं चरमेव च. सूक्ष्म तत्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चातिके सत्. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव चास्थितं. भूतवर्गस्य तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च. ज्योतिषामपि तज्ज्योति सत्मासा परमुच्यते. न्यायं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. इति क्षेत्रं तदज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता. मद्भक्ता एतदि ज्ञाय मद्भावायोपसत्पद्यते. प्रगतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि. विकारं च गुणाशं चैव विधि प्रकृति संभवान्. कार्यकारेण कर्तव्ये हेतु प्रकृतिरुच्यते.
पुरुष सुखदुःखानां भोक्तृते हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि दूते प्रगतिज्ञान गुणान् कारणं गुणसङ्कोच्य सदसद्यो निजन्मुसो उपद्राष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मोति चापुक्यो देहेऽस्मिन् पुरुषः परा या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा सर्वमामोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मान आत्मना अन्यसाङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्यदेवान्मजानन्ता श्रुतान्येव उपासते तेऽपि चातिरतद्देवा मृत्युश्रुतिपरायणाम् यावत् संजायते किश्चित् सत्त्वं सावरजङ्गमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तदिति भारतहर्षभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनिश्यन्ता विनिश्यन्ति न पश्यन्ति न पश्यति समं पश्यामि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नाहि नात्म आत्मानं ततो याति पराङ्गति प्रकृतिं च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यन्ति तथात्माना मकर्तारं स पश्यति यथा भूता पृथक् भावा मेघस्तामनुपश्यति तथैवाच विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादिता निर्गुणतत्त्वा परमात्मायमव्यया शरीरोऽस्तोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वतं सर्वशदाकाशं नोपलिप्यते सर्वथा वास्तितो देहे तदात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येका कर्षणं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्रि तथा कर्षणं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी बाहेर चंपकोन प्रॅक्टिस केल्यानंतर तुम्ही आणखी भाग घेऊन का नेक्स्ट गुणत्रय विभाग योग हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम योनिर्मः ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनेषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महोद्योनिरहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाभावो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकं वित्ति तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं वित्तिं मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राविस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयुच्यतः रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विव्रतं सत्त्वमित्युतः लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विव्रते भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विव्रते कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवध्येतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविधालोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ योनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वास्य संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वास्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्वाहं सोऽधिगच्छति गुणेनैतानतीत्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो अमृतम् अश्नुते कैरलिङ्गे त्रीन् गुणानीतान् अतीतो भवति अर्जुन उवाच कैरलिङ्गे त्रीन् गुणानीतान् अतीतो भवति प्रभा किमाचार कथं चैत्वाम् अस्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विशाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं योऽवतिष्ठति निङ्घते समदुःखसुखस्वस्थः समालोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणा समतीत्वान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्य यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे अथ चतुर्थदशमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माताजी आनंदवती धन्यवाद आनंदव मला तुम्ही घेण्याला भाग घेता माताजी तुम्ही असोसिएशन मध्ये नेक्स्ट आणि मी 15 चॅप्टर बताई पुरुषोत्तम योगा पुरुषोत्तम योगा रिसाइट करू काम स्वातीजी पै माताजी विनंती करता हरे कृष्णा स्वाती माताजी ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अतश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अतश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमत्स्येन ततोपलभ्यते नातो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृद्धि प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्यनिवृत्तकामाः द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसञ्जै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतस्तनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युक्तामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिमाश्रयात् स्तोत्रं च स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यमस्थितं यतन्तो सुकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासमथेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्यते भूतानि धारयाम्यहमोजस पुष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निदिष्टो मतस्मृतिज्ञानं पुनः च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके सरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्पन्नः परमात्मेषु धारतः यो लोकत्रयमाविश्य पिपत्रव्य ईश्वरः यस्माच्छ्रमदीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव समामूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् च कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम अतः पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। स्वाति कहाँ को मिलना है? चंदू को मिलना तुम्हें? थैंक यू। हरे कृष्णा। नेक्स्ट चैप्टर 16th चैप्टर दैवासुर संपद विभाग योग रिसैटेशन श्लोक 1 to 12 रेणुका माताजी को 13 to 24 श्लोका से प्रशांत प्रभु प्रशांत शानबाग प्रभु विनती करता है वो। हरे कृष्णा। रेणुका माताजी हरे कृष्ण। षोडशोऽध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संक्षिप्तिर्ज्ञान योग्य व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आचमम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम् दया वेतुष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो अतिमान्विता भवन्ति सम्पदं दैवीं विजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिज्ञानस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि च चारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् युतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टत्मानोऽलब्धबुद्धय प्रभवन्त्यग्रह्माण क्षयाय जागतो हिता काममाश्रित्य दुष्परं दम्भामानमदान्विता महागृहीत्वा सद्ग्रहान्
प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तमुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता आशापाशश्च तैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोग्यार्थम् अन्यायेनार्थसच्चिना। हरे कृष्णा। प्रशांत राव म्यूट असं पृथ्वी अनम्यूट करायचं. इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदिंशतोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्तिभिर्नरः आचरात्म्यत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत् विभाग योगो नाम षडोषाध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि बोल. धन्यवाद रेणुका माताजी, प्रशांत प्रभु लोकांना सुंदर म्हणला क्लिअर म्हणला. नेक्स्ट 17th चैप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग. म्हणू का शगुणा माताजी का विनंती करता. शगुणा माताजी अनम्यूट करायचं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत्भद्र स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्यै यजन्ते तामसा जनाः.
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान्मिद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वमल्लवणास्यो ललवणास्योष्णतीक्षरूक्षविदायिनः आहारराजस्य श्रेष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पुथिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठं तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरितेत तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिर्भिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मानो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदारुतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानां सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारुतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरि ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सगुण माताजी धन्यवाद भारी चंद्रकोमल आणि लास्ट चैप्टर भगवद्गीता 18th चैप्टर मोक्ष संन्यास योग तक स्पीकर रिक्वेस्ट करता श्लोकास 1 to 20 His Grace मुरली चरण प्रभु, 21 to 40 आम तमंता, 41 to 59 राधिका माताजी, 60 to 78 सखी चरण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ओवर टू यू। अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वामिच्छामि वेदितुम् याज्ञस्य च ऋषिकेश ततः केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां नास्यं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। त्याज्यं दोषविदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञे योदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतानि तु कर्मणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपउद्यते मोहतस्य परित्याग त्यागस्य प्रतिकीर्तितः। दुःखमेतैव यत्कर्म कायक्लेशो भयात् त्यजेत् सकृत्या राजसं त्यागं नैव त्यागः फलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतोऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेषः कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वा समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न हि देहभूतां शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यत्सु कर्मः फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाभावो कारणानि निबोध मे सांख्ये क्रियान्ते प्रोक्तानि सिद्धये कर्म सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवार्थपञ्चमम्। शरीरवाङ्मनो वीर्य
कर्म प्रारब्धते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैत्य तस्य हेतवा तत्रैवं सति कर्ता आत्मानं केवलं तु ये पश्यत्यकृतबुद्धित्वा स पश्यति दुर्मति यस्य नाहं कृतो भावो धीरस्य न लिप्यते अत्वापि स इमां लोका नाहन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाय विहिता कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतया प्रोच्यते गुणसंज्ञाने यदा वृषृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभिक्षेतु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये शक्तम् अहैतुकम् अतत्वर्तावतल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम् नियतां सङ्गरहितम् आरागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। यत्तु कामे पुनः कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बाहुलायासं तद्राजसम् उदाहृतम् अनुबन्धं स्वयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहाद् आराध्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसङ्गो नहं वादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मा फलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षाशोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतशब्द सतो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतिस्तेव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च ये वित्ति बुद्धिः पात सात्विकी यया धर्माम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयत्तावत् प्रजानाति बुद्धिः पार्थराजसी अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी कृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियाक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः पार्थसात्विकी तया तु धर्मकामार्थान् प्रत्याधारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः पार्थराजसी तया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चते दुर्मेधा धृतिः पार्थतामसी सुखं त्वत्इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासत् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तत् अग्रे विषम् इव परिणामे मृतोत्तमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम्
आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् तत् अग्रे मृतोत्तमम् परिणामे विशन्ति तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसम् उदाहृतम् न तद् अस्ति पृथिव्यां वा विविधेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यत्तेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः विशाम् शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम् ऋषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मविगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो प्रत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयं त्यक्त्वा रागद्वेषौ युद्धस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्ता वाक्कायमानसः ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्याैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्व कर्मणाम् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वसोऽपितात् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि
यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं महीपरां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अद्येषते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननुसूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तश्नुभाल्लोकात् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतां पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणतस्तस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभुजी माताजी सगळ्यांनी కొంచెం అనుకున్న మళ్ళా ధన్యవాదాలు సగడాకి ఏక మళ్ళీ ఫుల్ ఫ్యామిలీ కచ్చి జన్మ భాగ్య आयच्या सेशन आई कंप्लीट एकादशीचं महात्म्य मरी आयच्या दिसाक माधवती महोदय एकादशी अदे तिमळरी आम्ही सगळं मेटीरियल जासन कुठ आमच्या आम्ही सांगता एकादशी का आयच्या बॉडली रिलेटेड जासन सगळं ड्युटी सेमी सोडून
देवान भक्ती आम्ही फुल्ल कॉन्शियसली आम्ही परफॉर्म करता हे व्रत ऍक्च्युली सकत आयता मारी आम्ही खाणापासून दिसकोन तिना फुल्ल आमगेन मन आमगेन इंद्रिय सगळं देवाक अर्पण करूता हे करताय व्रताचे मेन रिजन ते अंत बॉडली जास्त सगळंच कुठे देवालय काय रे आम्ही फुल्ल कॉन्शियसली आम्ही भक्ती परफॉर्म करता देवते एकादशी आई भगवद्गीता म्हणल्यार चांट केल्यारी एक्स्ट्रा राउंड स्टँड करते मस्त जाणं गीता गीता हे करता न्ही आणि भागवत कथा ऐकताय इतकी केल्यारी आजी ताजे एफेक्ट 1000 टायम्स मॅग्निफाय जाता मल्टिप्लाय जाता तेतून ते एकादशी भक्तीचे न्ही म्हणटाय राधा राणी कृष्णाक मोस्ट फेवरेट न्ही इतके म्हळ्यार राधा राणी बेस्ट एकादशी व्रत ऑब्जर्व करता ते हेतून कृष्णाक राधा राणी मस्त प्रिती तर आयच्या दिसा आमी इतके करूंक म्हळ्यार ते आज सगळं मीन्स आवश्यकतेने काही दिसोन गोष्ट करूपणा बाकीच्यापासून काही कोण तिना आम्ही देवाला भक्ती जानशीना काही कोरका ಅಂತ ಏಕಾದಶಿನ ಗೋಲ್ आयचे दीस आम्ही तुम्ही शकता आणि एकादशी भगवद्गीता पारायण करणे संपूर्ण पारायण करणे मग आमगा जे सेवा दिलेले सर्व जनಕ್ಕೆ आमगा धन्यवाद संगता हे सेवा दिल्या बद्दल तोळी आजच्या सेशन आमका एंड करूया आजचे महत् एकादशी सेशन आमका एंड करूया तरी आमका नरसिंह आरती म्हणून आमका सेशन एंड करूया आज नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादगायिने प्रह्लादलादगायिने हिरण्यकशिपो रक्षः हिरण्यकशिपो रक्षः शिलदंतानखालये शिलदंतानखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहे नरसिंह हृदये नरसिंह बहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमतिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमतिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाथान् अद्भुत शृङ्गान् दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गान् केशवद्रीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नाथान् अद्भुत शृङ्गान् दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गान् केशवद्रीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवद्रीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवद्रीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे
जय जगदीश रे जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देवाय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। समस्त भक्त विष्णुनाथ लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। भक्तराज भक्तराम प्रहलाद महाराज निताय गौर प्रेमानंदे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। एकादशी भगवद गीता संपूर्ण पारायण की जय। समस्त गौर भक्तों की जय। हरे विगणित अनाउंसमेंट असले अनाउंस करे नलम काही सेशन इंद करे। हरे कृष्णा सगळ्यांके धन्यवाद। आजचे सेशन अंतू संपूर्ण भगवद्गीतेचं पारायण केलं लेका भारती माताजी विद्या माताजी माया माताजी आणि किरण प्रभू तांका लीड केला लेका मंडे सोमवार आमगेले बुक्स आर द बेसिस कंटिन्यू जाता असं तंतु इजी स्टेप्स ऑफ रीडिंग श्रीला प्रभुपाद बुक्स ताजे विषय आणि ताजे टिप्स बघेन तू मंडे ताजे सेशन कंटिन्यू जाता येवची वारांतू हिज ग्रेस विप्र सुदामा प्रभू आणि हर ग्रेस राधिका भाव माताजी फर्स्ट पुस्तक करता असाची परफेक्शन ऑफ योगा म्हणलेले ते मिस कोर नाकाची त्यांनी दोघे बामण बायलोट कोरनु ते सेशन लीड करताची तुमका प्रश्नोत्तरास म्हणजे ते निमगो येता ताजी बुकाचे लिंक आम्ही ग्रुपान पठयताची तुमका इजी जावन वाचूक करूक इंग्लिशान तशी बुकाचेर पठयता आसाची मागीर तुमगे लोकल इस्कॉन मंदिरा वचून तुमका तुमगेल खंयची भाषा इजी आसा तुमका कन्नड जावो मराठी जावो मलयालम जावो तमिळ जावो खंयची गांवां तुमकां जॉइन जाता आसाची ताका तशी पुस्तक तुमकां थंय घेवं येता भारी कॉस्ट उरली ताका 10 रुपये की 20 रुपयाचे पुस्तक ते ये पूरा नेक्स्ट या सेशन तोन काडूचे तेंची मिस कोर नाकाची म्हणून अभ्यर्थन करता आसा आयचे सेशन आमकां हांगा विराम दिवया आनी सोमवार मेळया। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय।